Urusan rumah tangga, kamtian dan jejama, rezeki manusia diatur sai kuasa. Urusan rumah tangga, kamtian dan jejama, rezeki manusia diatur sai kuasa. Beti hati buhega jamaah lipuari, kekalau bahagia, bahagia hakiki. Makmudanya pok madu dilom salai niniwan, makmudanya pok judu pakai duai andanan. Sepo bebai sai sima, sai kahut ina ama, sai haga nutuk ija malamon gania. Urusan rumah tangga, kamtian dan jejama, rezeki manusia diatur sai kuasa. Urusan rumah tangga, kamtian dan jejama, rezeki manusia diatur sai kuasa. Beti hati buhega jamaah lipuari, kekalau bahagia, bahagia hakiki. Makmudanya pok madu dilom salai niniwan, makmudanya pok judu pakai guai andanan. Sepo bebai sai sima, sai kahut ina ama, sai haga nutuk ija malamon gania.